malami ngokuhlala ke ngiseThekwini ngokusebenza cela nje uShemba ngipha amabili athandwa uye amen hayi athandwa yimi 6 cabanga ukuthi 19 kwabaseFeso ningusele nami ukuba ngiphiwa amandla ukuba ngiphiwa amandla okushumayela ngivule umlomo wami ngize ngiyazise baba bavunga ngelinye ilanga kwake kwafika omunye ubaba lapha eMlazi khona elinye ithempeli okuthiwa isesangweni lapha laMampondo la baba ukuthi mayizo eMampondweni koNazaretha aqale khona shawu one day bese yedlula ithi le umshumayeli ubuyela uthi ngelinye ilanga wake wathi eguqile elandele enye insizwa uthi le nsizwa yathi mayifika enkosini yamaNazaretha unyazi yafike yacela yathi baba ngizocelela indodakazi yami ave iphethe kahle ithi ngizoyicelela yona shembu umendo akekho kumzali ongafuni ingane yakhe igane igejela yona nje igeje umgwaqo ingene ehlathini ungazi ukuthi ifunana ehlathini siyabonga ke mfoka amabasa ayi ngathi wakuhamba ngeitimela sifuna inkonzo enjena ke thina hayi kuhlalwe ngathi sigibele ngemali engaka phela sikhokhile ngoba siza lapha amen uthwala insizwa yathi mayithetha wayisiyabuza uShembe wathi Mdluli uyayizwa le ndoda yasiyaphinda le ndoda iphinda lokho ekushilo uthi uShembe ngiyavuma mntanami ingane yakho iphethe kahle kodwa le mlomo yabafana egcwele emlonyeni namatha abafana akuyayazi ukuthi ayisekho right kodwa usatha imboze ngoba bazothina esontweni zohlekwa abantu ngelinye ilanga kuhamba insizwa ziyahamba ziyothandaza ngeyiphuma nje inkonzo uyayicela umshumayeli hayi wena ongayi makuyothandazwa makungeza ukudliwa uyi ufuna la uzothiwa khona ngoba kuzoke kuhlala ugqoko phambi kwakho bese uyayaka manje ngekho ugqoka uyi awuthandazi nje la kugulwa khona wena ufuna kuyodliwa mawungakutholanga ukudla uphatheka kabi akufikanga nje kimi bumcimbi ngoba ngidlanga kuthwana lezi insizwa zaphuma zangena ngezwi likaMshumayeli zathandaza zaphuma ngephathi lazo yathi insizwa babeyithandazela yayisiyadlula emhlabeni ithema yama uthi uShembe awusibalibali uyafunani ukubona ukuthi uShembe umuntu odlule emhlabeni umenze njani yayisithi le ndoda baba ngiyavuma yayisiyangena le ndoda kuguqa wokuqala yafica amakhosazane emahle embozile hayi ngoba ungambozile nje wena kodwa kwathi wakumboza yini ungayilaqhoka khona igqoko zokuka
ngoba ufuna ukumboza kuthiwa nalensizwa yathi mayingena yaphinda yayoka omunye uguqa yafica insizwa zizinhle zifaka imkhele hayi ngoba ungenawo nje we futhi awunayo nensebe yokuthi uzawuthenga usagunda isichiko le mali ogunda ngayo isichiko yini ungayibeki uthenga umkhele angithatha usesaluni yona yogunda wena uthenga ibhluku elimaroon engabe uthenga umkhele angaze ngibaboneke laba bantu abagqoka leMnazaretha okuthiwa iyabiza la esontweni benamabhluku amnyama awuqalaze nje nawe eceleni kwakho uzombona nolufakile uzobezwa ke mfoka Shandi ko Facebook sebethi ha kuyaphapha vele kukuncane kanje kodwa bafowethu kuthwana le ndoda yabe yangena insizwa zizinhle zifaka iMnazaretha emide sengisho laba phela abasondayo awusonto wena ngoba neshethela imhlophe awunayo wena uzwe nje kuthiwa kunenkonzo kuze abantu ongabazi wawusiyeza umthetho wakho uze emabhida wena noma FNB ucanti kudlalwa ibhola la funda ya bhekani nihambe ngokuqonda ningahambi njengabantu abaziphukuphuku njengabantu abahlakaniphile futhitha Solomon senithengisithi isikhathi izinsuku zimbi ngakho-ke aningabi ziphukuphuku intando yenkosi uyabona nje umuntu uma ufuna ukumbona ukuthi uyisilimu ungena esitolo azi kahle ukuthi isabathi fana agqoka ibhluku elimnyama kusasa avela angena athole eliblue shoda la ikhanda ngakho ningabi ziphukuphuku abayiqondayo intando kaShembe ningadakwa baphuza futhi libangumsindo baze becelebrate makuvala umhlangano bethi bavalelisa ubani baphuza utshwala kudakwelani kahle kahle esontweni ake nikhaze yile nenza niphuze baba Shandi uEli wathi kuye uyakudakwa kusebenini na niphuzelane esontweni bafowethu uthi uyayibamba imbomo kanti uphethwe insizwa nje uyathemba uvela ufise iphuquka isinefu phakathi iphuquka nesiminofu phakathi kodwa samba nawe iphuza kanjani nibuye nigide uJehova washo kuMose ukuthi khuluma wena nabakwa-Israyeli uthi kubo uMosi noma wesifazane ozahlukanisa bese kuba isifungo sokuNazaretha akayisele kuJehova ayihlukanise newayini sake saya ngapha efolweni safica indoda nje nawe mangingayisho ngegama ungayethemba ake ngibuze nje insizwa konje uma kade usinele eParadise sikhona isidingo sokuthi uphinde ulanda umfundisi uthi akayobusisa amaringi yena lo mfundisi kushuthi isandla zakhe sidlule sikaShembe safica naye libambi wayini elibusisa ngeke ngimusho kodwa abasemlazi bayamazi wenze njani bafethu ake nikhaze nina bamashethenu namabhluku wenu ake nikhaze bafethu wenze njani Thessalonica 2:3 Petro 2:1 ngizosheshe ngihlale phansi khuluma ba ukuyala kwethu akuyanga ngokukhohlisa nangamanyala nangobuqili kodwa thina sivunyelwa uThixo ngoba sithenjisiwe ivangeli njalo thina siyakushumayela asenzele kube kuhle kubantu senzela kube kuhle kuThixo inhliziyo zethu uyabona nje mkhathini ngeke ulikhulume iqiniso usathanda ukudla aka
Ngaka khohle. Ngaka. Ngokuba zanga basizanga ngezwi lemntoboza nakanye. Nani-ke niyazi. Basizanga ngamanga nangeqobo lokufisa. Ulenhlahla wena ushunyezwa abantu abazophuma behambe manje abangenandaba futhi. Liyasho leli iqiniso ukuthi umuntu uthenjiwe. Abaningi bayokulandela amanyala abo. Iright ba. Indlela yeqiniso iyathukwa ngabo. Ofisa imali bayakuniphathisa kwempahla. Uyabona nje emkhathini akekho umuntu ongakuthuka egqoke ngokuqonda. Akekho umuntu ongakuthuka emkhathini ekuthukela ukuthi uthe kuyabhinqwe bhinqile. Ngoba bafowethu lento yebhuluko limnyama umusa. Manje thina lo musa sihamba sidlala ngawo. Mina ngazi noma sekuyi Durban July ikhona ngilethe. Egoli khona. Noma iDurban July khona uzobukwa mina ngigqoke kahle. Namhlanje nje abantu abanemali bahlala bodwa, abangenamali bahlala bodwa. Uma biza umcimbi lo ongenamali akahanjelwa. Kuzohanjela la kwaziwa ukuthi bazofika bedle khona. Lo ongenalutho wawucela umthandazo yaze yadlula ingane yakhe emhlabeni kodwa abantu bekhona abengawukuyomthandazela ngoba kanalutho. Abayingubo lezi ezibiza abahleli bodwa ubabona ngisho khishwa ikhaftini abanemali babodwa abafuni ukuhamba nalo ongenalutho ngoba ngeke behle nakakuphethe ukudla kumnandi. Sengihlala phansi ngelinye ilanga ngithi yocela enye insizwa. Mayithi siyakhawula intombi uthi lona oseceleni hawu usibani bani kodwa usungaze uthatha usibani bani engenawo ngisho ungena sebehlezi pho. Ubabaza ngoba ubabaza noma qala ukuze umuntu ekhuluma. Kuthwala insizwa yabe siyathosha isandla inkosazane yayisiyahamba kuthatha ukuduku yayisidibana nangokuluza yayisiyakhuleka lengane umbuzo-ke munye bafowethu loya muntu kuba ushonga wena ukuthi ugana umuntu ongenawo ungena sebehlezi ngaba kaganile ngoba sesemva kamkhokheli elikabani icala wena wathi akungadlali isitokfela ngey'ngane bafowethu. Amen. Manje abantu badlala isitokfela badlala umholiswano. Ubona abafowethu bengagani. Abanye bathi bahle. Angazi mina obazizala omama bangebahle. Nomnja kamuhle. Kodwa uganile ayibonga Nkosi. Wena usuwayiphephetha wazwakhathala. Awuganile kodwa. Thina sizala omama ukuthi ngisho umbuko ubone nje ukuthi khala umama ngempela. 31 amazwi ahlakaniphileyo. Ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize kodwa besifazane abamsaba ushembe. Akekho nje umuntu la esontweni ongathiwa uzowashaya ilokhu hayi akahambi nathi lo muntu uzivakashela alithwetshwe ishiya la ekhaya ayibonke Deuteronomy 14. Yebo. Ningazinqumi niphukule emkhathini ngenxa yabafileyo nginguJehova abagunda amakhanda amakhanda wangagundwa. Amen. Wena njengoba uligunda imuphi lo shembe omlandelayo? Bayekeni bayizimpumputhe izole izimpumputhe ehole ezinyimbi uma impumputhe yakwela emgodini zombili. Uyabona abantu engibasho beyithikho nalamabhuluku abafowethu abawathandayo efashini ngeke umbone nje ehleli phansi kuze kuphuma inkonzo. Hayi uyehlenyuka 1927 ya ningagunda amakhandelo niwazungeze emaceleni ubone isilavu sakhe eceleni
Ushefelwa. Yini iphoyisa? Awatashefu phela na. Uyiniphi wena ubaphethe? Kuze kuthiwa lo muntu okwamhlabi yalingana unjani? Nkosi buseni kuzwile amen.